Bitung Reng Thama Youth Forum pen cepatir pipon si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangari deng pen kep la pen kreni yang deng asat langkiu na tuma pan karchopon. Kohora Raidang Inti Memorial Model Village Araratum ki juna langka siksa kacetong nang. NKBA Arlo Area Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Arta Ningkan Pokep ke Chok Sertalon ke Talon Asengkan ke Pamanpon. Karbi Anglong Legal Forum atum pencepatir pipon season kuramay kang nipon. Okereng digol paning deng pekebatrok sirak puja ke Talon pon along Assamese actress Warsharani kacetong dun. Kecheng si Carly Tang Jamin Timung Chiki Mohamed Pen Winter Football Tournament ki patuhan janglang suaklam along padopon. Kardom Pini Primetime Thanbang Pini Limalin Timung Pi Nonar Jik Thai Bertang Ton Pen. Kahora Raidang Inti Memorial Model Village Araratum ki juna langka siksa kacetong nang kedam tang roton inti lang atengki isi selampi ponlo ningkan isi ante labang so tengki alang cosok longlo. Sitamenon ke kahenodak ajok atengki ta ingram chay anpin lo lapen hapu hadakido araratum kaning pon ke alang litum rong along ki juna lang helo ka siksak nailo puta chethan pon lapen lang ka cosok dam Arleng ihong sun pensi cosok dam nangji puta chethan pon renti lasi local MAC Forest Development Board mai pu apanta ka choning ri padopon lapen MAC kilik le aprang nang rap asonte mesenji puta pherang ke thengno choning ri dun Hawar arara tumpen ka chethan pon ke kado kave don thong kep do lapen la dong thong kep pen isivet atingki pensi lang cosok renti lo puta chethan pon Lapen labang so tingki siveta non ke ingram chailo putahala purong arara tumpen perang ke thengno nang chithandun. Dehari pen berta pangdak ponamo singti 365 News India. Ente non ke ko an lo sok iglong le pin lo ke din non ke. Non ke sok long le pin la. Ni kan an lo ke sok long le ke. Ni kan heni dolo da ka sok long le ke ha. Labang so tingki ke na le tum rong ko an rat sila da ka sok iglo. Mane adon na bang ke don thong kep. Don thong kep. Don thong kep la bang so tingki sivet malang tingki sivet. Sivet la sivet. Non ke hengno igdak lo ke ding. Hengno dak non bang ke sok. Tante ko pilo ke the ke ding tu phanang li ke chuning ri ji ke. Ni li tum bang ke non bang ke lang bang ke nang sot lo. Lang bang ke nang sot. Lang bang ke prap jin pen nang ban pi the ke son te puja lo. Ma phalon te ka chuning ri ikpo ke. La mane la no na party. Oh local MSC ke hai research tok bi phansi ke chuning ri lo di. La sila lang pe la tova. Tova ta manen dili tum ke he siksak. Exact. Barikha te gari da dam ne lo, cycle da dam ne lo, ekke mada jenni tin ni. Paikuni ni paingore siar ni anarlo por paikreni rajtima por pen bitung reng thama youth forum BRYF pen patir pipon si ni jang Karbi Anglong ki parlo la khatrok bitung reng thama constituency angkang HSLC HS Asad lang kiun tang ke do atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen dictionary la pen certificate kirona sai padopon labang so maya long bitung reng thama youth forum amai phu proversion be pen mai chipaim phu pon si maya long alhi sarpo amana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun lapenan part amaya long nominated MAC Chandra Chetri Karbi Anglong Autonomous Council Board amai phu long sing tokbi bir sing hanse ratsai klem bang phu mir jeng kropen dang lok penangan ki theki dinga tum chetong dun si mayardi pidun Bangso karcho panamaya long bitung reng thama youth forum ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apan alangli doctorate degree aman kachepalong apot kang hona simbon pen archo padopon Anpar tamaya long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen kachetong don aluhia tumpen bitung reng thama constituency angkang pen non kiwang jilang arni ke Charlie ahin laan so se ka paching thur ponjia phan lam the than pajar mi pon Bangso amai pen bitung reng thama constituency angkang HSLC HS Asad langkiu na tum kado kawe bang pharo krener kep sosia bang phu bang pia tuma phan dictionary la pen certificate aloron pajar pon Bitung reng thama youth forum atum la bangso jai me ki pachon pon thega pon kache paduk abang phu
BRYF amai pu provincial be chunbang renghai inghi Komal Qatar Tilisram Tiso lepen arisang hwa tumapan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen kachero pajarpon Bertapang dak pondong kamukam pen Kelvin Terang 365 News India যে আগন্তুক তোমালোকে IAS অফিসার হ'ব কাৰণে IPS অফিসার হ'ব কাৰণে যে ইন্ডিয়ান ফৰেষ্ট সার্ভিস কৰিব কাৰণে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কাৰণে PCS অফিসার হ'ব কাৰণে যে তোমালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজৰ ডিউটি নিজে পালন কৰিব লাগিব যে কোনোবাই ভাবিব পাৰে মই চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ মই চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে 3rd ডিভিজন কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে যিজনে 3rd ডিভিজন পাছ কৰা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ পৰা অহা গভৰ্ণমেণ্ট হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা পাছ কৰা নাৰায়ণপুৰ মুৰগাঁৱত এজন ছাত্ৰই আজি IAS অফিচাৰ টপ পাইছে আমাৰ আজি 4 বছৰৰ আগতে বিথুম ৰেংথাম সমষ্টিত তাৰাজবি হাই স্কুলৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত টপ কিমান সেকেন্ড পজিশন পাইছে আসামিজ 100% লেটাৰ পাইছে 100 ভিতৰত 100 পাইছে আৰু ইংলিছ 99% পাইছে আসামিজ ভিতৰত পঢ়ি এইজন মানুহ মোৰে সমষ্টিত তাৰাজবি অসমৰ ভিতৰত টপৰ ভিতৰত সেকেন্ড পজিশন পাইছে এনেধৰণৰ বিথুৰে ধামা সমষ্টিত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত চোকা আছে গতিকে আগন্তুক এওঁলোকৰ যাতে এম্বিশ্যনবিলাক যাতে পূৰণ হওক তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি Lakhain Rapon Nilipe Messi constituency ke Parlorit voting area Asai Hemalong PHABF Ningkan Crescer ke Pratroxy ke Raisi Pen Pining Ningkan Surini Ra Inquiry Si an Ningkan Pokep ke Chok Sertalon ke Talon Pon Pokep Ningkan ke ECB vet non lapen ke Jok Pache Thangnon Laso Ningkan ke Jubulilo Liviang Ding Ping Koira Poang Ding Sokep Laso TPN Pon Pen Pokep ke Chok Sertalon Talon Pon Laso Sertalon along PHABF amai phubiren ingti pen kijapon amai along alohi sarpo man pen local MSC po bitorong pichetong don la pen kachopa pon alohi atum la ke Reverend Khoiso Ronghang James Phangcho social worker la pen Borson Rong Pardio Pani College principal and KBA staff la pen Panjan Hirhiri area Rong Inkoira pho GB la pen SGB la pen PHABF amonduli chetong HC Sertalon paman pon Lapen Sertalon alam thema te mai ke chengpen ki jut arna malam ke than pon lake Reverend Benting Teron Executive Secretary NKBL Lapen alohi sar poaman pen local MSC pobitro rong pia hin pen aning pathetikang non to war ki me par peseta prapchin pen semar ponjia phandeng pon etlo lapen PHABF asai hem paisong avilang kasemar ponjia phanta bor I pon poputa chichak tekang Nilipen Bertapang Dakpon Moses Teron 365 News India. Nilitum dak panjan hiri along ri habit piang bom madela sabi ri along sitame tum nilitum la solong ria farman sila bang solong le sinam lo la sini tum kidam tang paru kresir kebra toxic kebra si aningkan pen la bang so panjan hiri along ri long ri si seng kon tang lo sila solong ri ke seng pen pining ana bangke ikan pokep anang chok lo kasi ikan pokep ke chok sertalon na bangso ke talon aku tak sini jumla bangso almu ay okso pen la pen parta ke geding la pen det pigija atum la pen monduli longri gija duman andan tum si phasi dai siam me ke pichun ya pansi di tum ka chang kon kasi ke dam tang anak ke japon atum kami sen pen itum panang wan lo la si Pini ni tum thang da kali der tum posita na bang some ke pichun ya pansi di tum ka bor I pen ma thek there re sita bidi sore long ni ki long pen si na pen tangka poisa ave bo phesita MDC sara tum pen ba kaprek
keja tumpen long la kacing room kacirap kacitu kipen cot kali jakong orang ada nang rabin pensi itu memang some kicin kan yang lo Pinpur me kedam tang ningkan surhinira kretroksia ningkan Karbi loke Charlie kithek arisoi jangatum chingrum si Guwahati rong supialong Karbi Law Protection Forum puamen irsi mehang patheklo bon sitame lahai risoi jangatum kaporhi kachipa tanga joine angbong alom ingsamri lapuson si theklong mate sonsi dokoklo la penda hayari soi jangatum non ke lo kapor hiahin anathu chipatang si puthot Karbi Law Protection Forum puwa dim Karbi Anglong Legal Forum puwa men larthu si kapang tang pon thujia phan sankuramai kipadopon jakong jahar jak pon thulo Karbi Anglong Legal Forum pu ki claim pon ji la pen kimang pon ason penang andulo la swang bong pen kinang sot kapachini pon atengke Karbi aradatum lo mate Sorkara long arona tang kachini dunde lapen arona long kachidan dun thek thek kilong nang jiaron dokok pen kilong dunde ason do an la so forum along kirap long ponji pusi pachini pon bangso mai Karbi Anglong Legal Forum mai phu jonar son tok bi mechi paim phu ponsi mai ke phalam the sankur chunbang lirson rong hang pen pachini pon mai long lo kapor hi ki jutang pinangari soi jangatum chi tongdun dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India. Paikoni ni paingkore siar ni ani gang sampor paiki thoma por pen hanjang langso ki pathua klama long ingdeng hini semi-final ki pathu pon Adventure FC ate ran la pen King Chili FC ate ranatum angbong si chipate pon ki pathu pon boma hot hin ta goli si chipi si puthot penalty chitur pon si pli la pen pho gol chipi si King Chili FC ate ranatum Adventure FC ate ranaphan parem pon det si Angdong kiti ki pathua long don long po ke wangji phaikuni ni paingkora ke thom arni si kongching timong FC ateran lapen King Chili FC ateran atom angbong angdong kiti ki pathu patopon po halabang so arni alohi sar poaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangta chitong dunji pusi berta ribdon long berta pangdak pon bokajan pen Bisnu Lekte 365 News India. Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom.